Agin inom ka man ng lakay. Din pa yung saradjay, ruangan idjay, dagita paarak mo tangay kumano tinakaw da, di awan ti pang-ayudam kumano. Inom, man ti inom ubra mo. Di ka man agong bakit, agas lang ti bannog daytaw. Tanay makabannog mo iti agmalmalam nga kampanya bakit. Pangpaimas lang ti kaan, pangpaimas iti turog. Agas lang ti bannog bakit. Dato nga rason panaginom kaw. Kampa-kampanyam. Apay nagagapam manay nga rabi ika nga simbang putay. Ing kampanyaan kamot alakay. Ne, ay kay may ano kasi jay. Kawan ka nagpa-meeting akmat ita sangwanan ti kantina ni kumari nga tuyang. Okay. Inawis ko amin nga Marites. Grupo ni Ibiyang. Grupo ni Antipileng. Imbaga kanyada nga adanto iti libre nga lindeng. Libre nga lindeng? Saan ka pa? Pag alam ko mati libre nga linding talaga nga si Kalang ti mangi patupad di jay ti mga bak ng kapitan. Lagay ti programa kadakwada nga bilang presidente ti Marites. Nay karimatan. Inya garod nga pa iti maramidan doon nay karimaw. Santo adapay lakay. Imbagak ngano si kanto ti mga bak nga kapitan adanto pa ti linawas nga libre nga manicure, pedicure ag kulot, cookies, cutex. Ano dayta? Santo pay adanto iti libre nga riban. Ay, kadakwada nga Marites. Dito'y palay lang, di kaya nakay. Mayat na itabakay. Umana mo nga, basta both straight da, DJ Bunggoy kao. Numangabak kami, at danto ti pang pa-straight ti buok da. Sigurado day talakay ta talaga isulit da. Talaga nga imbagak pay. Si kanto ti mga bak nga kapitan, at dantupay iti libre nga rejuvenating set. Nga, mamay kan pa suda ti libre nga rejuvenating set. Siyempre, kailangan nga napintas da nga kalayon nga panag Marites. Ay na. Iso nga, Itam, dakal ti tulong ko nga kas may sanga chismusa. Mga dila-dilawan. Kaya inya nga pa'y ti maramidak no na ikarimaw. Kaya kita ka Marites maw. Ay nakapaw ka, inya pa'y ti dadumang nga madamag. Nga nasagsagap mo dita. Pagchichismisan niyaw. Aday, dinawdawat ko iti boto da. Okay. Itid da kumaking ka. Si boto da. Damat ti bad news nga ijay. Tanya may ti bad news. Umadali nga talaga ti eleksyon lakay. Talaga nga umas asidagan. Iso nga rumwaran. Talaga nga makita mo ti pod no nga kulay dagiti tattao. Tampay Mike, kasi anong mga naibaga Mike? Amom ni Uncle Nole ni Auntie Binaos. Ay na. Isudagayam ti mangibagbaga nga nagkapsot ka. Nya, nakapsot. Tampay kasi ano da mga naibaga nga nakapsot Mike. Ano alakay nampay nga kasde ti bagada. Napigsa ka nga aginaw. Napigsa ka nga mangan. Napigsa ka nga aguro. Nya. Napigsa ka pa nga aglaban. Agiti lalabaan. Anya pa nga taaya nga klase. Ti kinapigsa. Ti birukan da kanyam. Talaga nagijay. Isuda ti number 1 nga mang perper di kanyam. Isu nga ikatag isuda. Di listaan ti ayuda. Nya. Kawang kin may sapay. Ni Auntie Supeng kinilakay na. Ay na. Kagudwala nga rasyon tiitid ko kanyada. Nya, dapat kagudwala lang tiitid mo kanyada ki ni Auntie Supeng kinilakay na iti may isa nga kapigsaan nga supporter ta bakit? Isuti amok matlakay. Ta isuda idi ti mangpas pasigurado nga itid da kanyam ti boto da.
nga isuda ti number 1 nga supporter mo kin kaalyadong. May na tatamatan ka ti masagsagap ko nga balita ka ti ibotos da kano ni ang probinsyano ta iso kano tinapigsa. So nga talaga nga ikatek isuda di listaan ti ayuda. Isuda ti number 1 nga mang perper di kanyam iso ti maidandanon kanyak. Agasim nga data nga di manon kanyak nga ibagbaga pa ni Uncle Noli kin ni Auntie Venus na bayuot ka. Nga nagado kami nagado ti attendance tatay. Okay, kumusta may? Maya lakay talaga mga desidido da nga mangibotos kanyam. So, maya naayatanda nga talaga kadagi di plataforma talaga nga impromise ko kanya da. Nya man dagiti promise man. Talaga nga impanamnama kanya dala kay nga no si kanto ti mga bak nga kapitan syakton ti agboluntaryo nga agbalin nga tagalista ti ayuda. Tapnon awan ti mailaslasin kanya. Priority iso dala kay talaga nga aduda. Ibaga damanin ang power pole ni kapitana. Wala damanin lakay explain ko mat kanya da nga talaga nga supportive lang nga asawa pay isungurod nga kinayat data presidente ti Chismosa o sino ko mati priority no siya to ti tagalista syempre dagiti Chismosa maya giraud no kasya bakay pay kapaw kaya niya pa dagiti dadumanga yung panamnamam baka timan la imbaga-bagam ditan lakay talaga nga amukon ti kasapulan da